Encwadini yaPetro ekuqala sahluko 5 verse 6 na verse 7 na 8. Petro ekuqala sitawufunza khona Petro ekuqala sahluko 5 verse 6, 7 na 8. Ngakho ke tithobe iningi phansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu kuze ateniphakamisa ngesikhathi lesifanele. Lahlelani kuye konke kukhatsateka kwenu ngoba yena uyakunikhathalela. Sithani nilinze. Sitha senu sathane siyajangaza emkhathini wenu njengelibhubesi lelibhodlako. Sithungatha lesingahle simide. Praise God. Sihloko sethu selvikile liphelile sichubeka kuso lahlelani kuye Jesu konke kukhatsateka kwenu. Bengingengeta nje in brackets ngithi ngobe yena uyanikhathalela noma ngithi khona niyawufumana uphumula kwemphefumulo. KuDaniel sahluko 2 verse 21 kuneliverse lelithi ugucula tikhatsi uNkulunkulu loyo ugucula tikhatsi netikhatsi temnyaka ubeke emakhosi aphinza wehlise ubanika kuhlakanipha labahlakaniphile anike lwati kulabacondzako ugucula tikhatsi netikhatsi temnyaka ugucula tikhatsi netikhatsi temnyaka ubeka abantu kube nguye futhi lophinze abasusa bachithe. Why worries or troubles come? Yini lebanga tikhatsi letimatima tivele? Encwadini yaThimothi wesibili sifunzile kanengi sahluko 3 etikhatsini tekugcina kuyawuba tikhatsi letimatima. Tikhatsi letimatima, perilous times. Leli gama lelithi perilous noma difficult lisho sikhatsi lekumatima kuchubeka sikhatsi lesimatima ekuphileni. Masifunza encwadini yaMateyu sahluko 8 verse 28 mangabe siyathola masinyane Mateyu 8 verse 28. Kwathi Jesu nasafikile ngesheya eveni laseGadara bahlangabetwa abamfula ababili lababenemadimoni baphuma emathuneni babe yingodi lenkulu kangangekuthi kwakungasahambi umuntu kuleyo ndlela. Ngiyabonga. Leli gama lelithi perilous noma difficult ligama lelisho timo letingavumi ukuthi impilo ingachubeka. Lamadvodza lawa ngenxa yemadimoni abebangela abantu bangasakhoni kuhamba ngaleyo ndlela. Bangasakhoni kuhamba ngaleyo ndlela. Noma itolo bebahamba ngayo. Kepha nyalo bese kukanekisela amadvodza lanemadimoni. Lase babangela abantu bathi bangathi nhla bangasahambi ngaleyo ndlela. Tikhatsi letimatima nguletimo letibangela kutsi tintfo letinengi labe kunempilo khona ukhanza ukuthi impilo kayisekho. Labe sicabanga ukuthi ngingafunza ngawuthola umsebenzi ngathi impilo ayisekho ngalapho. Labe ucabanga khona ukuthi kuhlala ekhaya emndenini ngila kunempilo khona, perilous times. Labe ucabanga ukuthi emshadweni ngula khona mawumusha ucabanga ukuthi uyakhona, perilous times. Kungazuthi labanye bathi ayi umshado mawunje sebacabanga kabili.
mawutinika isikhathi ufunza le kuTimothy lokunye lenkunakile lokuyimbangela ukuthi tikhathi kithi kumbe njengebatali tibe madima kakhulu. Kunemagama lathi bantfwana ngeke balalele batali babo. Children shall be disobedient to their parents. uNkulunkulu bathandekayo usitshele kungakendeki wathi bantwa bethu angeke basilalele. Usitshelile akusho ukuthi ngaloko uNkulunkulu uyasikhuthada, but uNkulunkulu uthi kutaba matime esikhatsini tekugcina kuthi bantfwana balalele. Utshela nanawe wena lokholwako wena nami. Akasho ukuthi except for children of Christians or believers. Usifaka sonke. Ngakho ke kungumusa kuphila ube nebantwana labatakulalela. Lokho uNkulunkulu akafuni kumtali lokholwako athi basabhekana nesimo sekungalalelwa abantwana bese uphambana inhloko. To be forewarned is to be forearmed, angithi. uNkulunkulu usitshela kahle. Uthi ke uNkulunkulu position yourselves. Ngoba sine njengebatali vele setayele kumnanzi kulalelwa. Setayele, but when times are difficult kungesikhathi lokube ukujabulela kungasendeki kanjalo. Uthi kubantu bayawubatela uthando. Siyathandza kuthandwa. Wonke umuntu uyafuna ukuthandwa. Kepha uNkulunkulu usitshelile kungakendeki kwathi esikhatsini tekugcina bantu ngeke babe neluthando. So mangabe nje wena uhle uva kungathandwa ungabese ugoba umlomo kakhulu uzibani bayedzelela cha buyela kuTimothy. Kuthi uyathi uNkulunkulu wangitshela kadzeni kuthi vele abantu batawubade luthando. Let me make sure ukuthi mina nginalo noma bonke labanye bangenalo. But mina nginalo. Uthi uNkulunkulu labanye bayawukhaphela labanye, some shall betray others. Shall betray others. Bazalwane, tsaneni mzalwane. Some shall betray others. Bani bayawuthengisana. Bayaba banengi bo Judas Iscariot esikhatsini tekugcina. Nine animathi kahle Judas Iscariot. Nathi lo bekaphatha isikhwama semali kuphela. Wedlula Judas lapho wayawuthengisa ngaJesu naku longakwati. Wathi mathengisa ngaye wahamba wayawuthenga insimo wathenga liplaza. Cabanga ukuthi ngalelanga Jesu alenge esiphambanweni kubukiswa ngaye. Judas bekameme bantu basephathini bukani liplaza lami. At the expense of Jesus Christ. Nesikhathi wena ukupain kunebantu abatabe ba celebrate. Kunebantu labatabe bashatandla babonga laba kuthole ngenxa yekubukisa ngawo. Uthi uNkulunkulu people shall betray others ngicela kusho you are not exempted. You are not exempted. Wena nami nathi sisekhathi mangabe sekwendeka uNkulunkulu usinikelani. Why does he give us this truth? Akafuni uNkulunkulu ukuthi sihlale side lwati. Akafuni uNkulunkulu ukuthi sihlale side lwati. Siyathola eBhayibhelini ukuthi bantu bayabhubha ngekweswela lwati. Asibhujiswa tikhathi letimadima, sibhujiswa kweswela lwati. Sibhujiswa kweswela lwati. Sibhujiswa kweswela lwati. Kunebantu emkhathisini wethu lebengingabati, kepha ngibati ngetikhathi letimadima. Ngibati ngetikhathi letimadima.
labanye ngitsema ngichutha abangibona ngichutha basonzela bathi mfundisi kwento enjani base bangintroduce etintweni leti ngangisita kuloko bekungichuthisa bengingathi ukuthi bayakwathi lokungaba likhamba labanye ngathola umsiti bazalwane lo njengami umsiti mbamba umsiti wami wathi bandvu la singathola khona emasi mangikhanuke emasi wathi bandvu la ngathola khona inkukhu yasemakhaya mangabe sikhashane nasekhaya angeke khona ukuthi siyithole uyabati yena sidzingo sakho siku-introduce kubantu lebe ungeke ubati tikhathi letimatima akusite ukuthi wati titsa takho kepha kwati nebantu who are on your side kwati bantu labangaba lusito kuwe in the time of your need kwati uNkulunkulu ngiko lokumcoka at this time kwati ini ngaNkulunkulu one or two things bese ngiyathandaza verse 6 uthi 10 kuPetro 1 verse 5 na 6 1 Peter chapter 5 verse 6 uthini ke Ngakho-ke titfobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu kuze ate niphakamisa ngesikhathi lesifanele. Tikhathi letimatima tekusisita futhi simcoka ngoba kumele simati uNkulunkulu wethu kuthi sandla sakhe sandla lesinemandla sandla saNkulunkulu sandla lesinemandla angicedzele ngithi emandla onke sandla saNkulunkulu sandla lesinemandla onke kunebantu eBhayibhelini nasemlandweni weBhayibheli la khona sibona ukuthi uyathi kunetikhathi la uNkulunkulu angakati introduce khona ngebashumayeli kepha uthi introduce khona ngekuthi kungene bantu emabhubesini baphume bangakadli wangemabhubesi uNkulunkulu akati introduce kakhulu etikhatsini ngebafundisi etikhatsini letimatima kakhulu akati introduce ngebafundisi babophetha njengame pulpit kepha uthi introduce emabhubesini umuntu alanjisiwe emabhubesi wathi uNkulunkulu this is the way Daniela ngeke usebenzise eliverse Daniela ngeke ushumayele ngifuna nje ukukhombisa ukuthi etikhatsini letimatima mina ngikhona ngesikhathi ingozi Daniela zange washumayela kepha washintsha imithetho ngetikhathi letimatima empilweni ngumzuzu wekuthi uNkulunkulu wakho abonakale Boshedrak nabazange bashumayele kunebantu emlandweni weBhayibheli labadliwa ngemabhubesi baphila labanye babaswa bosiwa ngemlilo bathoswa kwabaswa umlilo waqale wabadla etinyaweni wenyuka nabo basha boma bafa solo bathi Jesu inkosi kepha leyo ngati yabo lokho kuhlupheka kwabo kwabangela ukuthi livangeli libe imbewu bantu babona ukuthi nembala lo Jesu uyaphila noma angabe phule kufeni but mabafela yena kusho ukuthi uyaphila perilous times ngalelinye ilanga Jesu bekalele lapha emkhunjini siyayati indzaba makalele kwasekuvela siphepho bafuna Jesu base bayabika kuye inhlupheko yabo thank you Jesus nakuletikhathi bazalwane tiphepho letivukako bantu batawufuna umuntu lomatiko Jesu ukuthi he is almighty bantu batawufuna ukuthi uma ngicakeke kanje ngicakekile emnothweni leli gama lelithi perilous difficult lisho a dead end lisho ukuthi sengisekugcineni angisaboni ukuthi kuchubeke kanjani
lifuna letikhathi ke ngesikhathi umuntu sekafike ekugcineni athi angiboni ukuthi kuchubeke kanjani bese ufuna wena akuvuse even in the middle of the night athi angisakhona kulala athi angisaboni kuchubeka emshadweni athi angiboni kuchubeka kwemsebenzi athi angiboni kuchubeka ekuphileni athi Tindo ngazi usethi yaphela I'm giving up akabongwe Jesu lobeka khona bahamba bayawumvusa kusho ukuthi into ekugcina noma uzamile esikhathini letiningi ukuthi introduce ngemavesi wakhuluma ngemavesi kuthi Jesu uphendukani but esikhathini letimatima dikhathi labatawukufuna khona bavuse wena ngoba umelele Jesu wena ke yini lemcoka kuwe ukuthi uma Jesu ukuthi etikhathini tekugcina in the perilous times ngesikhathi kumatima mbamba tikhathi Tindo tonke ngathi tihlangene uthi ke Jesu mine I have the mighty hand nginesandla lesinemandla sani lesandla sakho Jesu na awu akabonga uNkulunkulu ukuthi lesandla sa Jesu akusimbame kungifunguda ngoba ngingakamlaleli kepha lesandla sekungiphakamisa uthi tithobe mineke ngidawufinyelela kuwe nguphakamisa kusho ukuthi thobeni ngula kunesandla sa Jesu khona ready to lift you up ngiko live lenkosi lithi bantu labamatiko etikhathini tegcina bantu labamatiko uNkulunkulu wabo they shall do exploits hayi bantu abatemavesi kepha labamati kahle uNkulunkulu wabo but kuleti khathi leti the difficult times is our opportunity to show forth the almighty hand of God. We thank you Lord Jesus. Ngicela sukume akube ngeyami indaba ngisakhele kule nqaba ngoba uJesu uthi Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Babelo ngcwele ngikhulekela ukuthi nangiya umntwana wakho akumelele kahle kule storm akumelele kahle kuze ukuthi kube nebantu labatawe kuye bamvuse bammemede. Oh, thank you Jesus. Oh, hallelujah. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ngamunye wethu sikumelele kahle emakhala usibeke khona emisebentini sikumelele kahle emangweni sikumelele kahle naseveni la sikhona khona sikumelele kahle nasemabhizinisini sikumelele kahle bantu babuye babe nelithemba mababona singasi scared and scattered by the perilous times mabasibona solo sime sizithile sicinile enkosini nasemandleni nayo lamakhulu. Oh, thank you Jesus. Ngosi awukasibekeli la kulomhlaba ukuthi sitawudla bojamu nabo bhotela awukasibekeli ukuthi konke kutaba level kube mnanzi usibekele Nkosi ukuthi you want to advertise bukhona bakho ngathi nangesikhathi lesingasimnanzi. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawusebenzisa ngamunye amongst your little ones, your sons and daughters uyawubasebenzisa Nkosi to bring light in darkness. Uyawubasebenzisa Nkosi even when the storms are raging uyawubasebenzisa kukhombisa ukuthi kukhona kuthula noma tiphepho tikhona.
as we scatter in the length of the week, ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawuletha kukhanye ebumnyameni, uyawusenda Nkosi sisime. I pray, Lord, and declare that each one of your sons and daughters be established in the faith and never be moved. Be an advert for Jesus Christ. Jesu akathi mabuka wena emhlabeni athi it's okay, whatever happens it's fine, because my son and my daughter to represent me is there. May you be a symbol of peace and love. May you be a symbol of joy. May you be a symbol of blessing on this earth. Alibachadwe Nkosi ligama lakho ngemsebenzi lo wendile nalo wendako through your own. Manje kuze kube phakade siyabonga Nkosi. Amen. Thank you Jesus. Let us give him praise. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen.